Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kwezi watukufu handaningani bishironi khair malani kaundu mlio harumazi sanata za dunia. Watukufu tifanya muhimu njie manusu kwa lelo unu ha madambili bengu anga pa wanandungo jodo wabira shangamo mungu 35 minuti ritimize message. Watukufu message handani lokaya dawlo fujari kawo jirwaru mayensi ila namne kawo tujuru ngari zambao ka rijuhu tajia haina mru kawo harangi dhamana hi haukweli au kaya yonde mane kawo kabati tomaya au kazila rishi yao wala warembao zilio ani kwa tsuhamba namna yuka mwanadamu yake na tomaya kamaudu garjoka heli fulani shatu juru mashaka mashindano wanungwa dizanao na wensi tujuru wanungwe juru huo nabo wanansi wao ndo wafanye uzanungo hizo. Juzi mama siu kwa kama nama ikao mumjini mwanashe wangu habala gari hakaube hamrubo yako ula karbuna mde ikama siu bada balie mru hambe habala yako mruasi monsi habiringwe nzae baada wala manama haunola siboti abungu mtundo ya wenebo ya doza kajafanya mempa 5 minuti waja wanaume bala wamebia kakarjorni kema pesa kakujarni kama pesa ngarujo huwa wa shida na naibala hata umbohe kasketi na telefoni ya kanio wala patsale gari hata waendeza abo tukufu hifadhi mkansi ya woje wala mananya si wala hapara wala mrikaudi akambahiza mwele gari hamambia ukaya wanu sido sawa saba la tizingarwa banu tikadanu lwa jam wanru wao ngwa julo ukayabo wanadamu mjuwao ka wanadamu amanda waongo yabo ngwa tabisho wandu wanzoma pesa warumie ngamjuo ka ukansi yabo ngamdazao bolwa mruya aferi jerula baba parswa maiti woyako sha direct kamchufa ya tartibu yoka wanadamu wao mawajulize serikali warengwa shabu ngamdazao wani sibu angari jibordo wa samaiti alafu ndungono kaya ni kartina shirumbi shahensi kartungombe nsike tsuhenda nsike tsungwe nabo sisi batu ngarisedi yao wanadamu amanda wao wasa wanro wajua wakauka yabo wala manama hendo polisi eda wambia yoka banu tsende banu fulani jana bumasiu nisisemru alafu tizubirwa yabo wandu wama wanzo mapesa njaka nayo wanzingara abo bayana mashaka bata wanipo telefoni na kasketi sikar tujo arjo fanyaje wachililo la mwanya senza umuhimu wala mwanya sika jalala shenda tsa mwanyanya jeishi hamwembe hadisi ukawan jana sikazani be hitsikaube hamru alafu tenzingara garini wandu wama wanzo mapesa wakanza waniuwe wanipo telefoni wanipo na kasketi na awaru wandu wao hoka yabo yabola mananya siwola afanya tartibu skwalelo unuo wende watsaho wandu wao wengine narkera dimono zinrizambao banu za husukana lewe hifadhuke tufanya haza hao mriabala bisi mruahiso kana mateka jubalale bisi si biblia yabo hende hali heza mahala wandu wakauralo abo wala ungu wala wadihemi ndu wala jawu wakauralo abo wetolo izo pia kawati hifadhuke ungebirili yao wandu wao banu mimi nsushinda nelewa banu ishizia wendrini heni warwatsirenge haza hao ishizia wendrini heni mru ani heni upande heni idara watsirenge haza hao wafanya shahenu siku zerungo pia na mdimu angali abasainu ngaronda video ya baba hamba fura kabati maji kabati jau kabati yeboje ebane shizia wendrini ze problemu zilizo nsipia yakabo wanadamu amada huwa kansi ukaya wajirika nafasi ngwa julao ka ukansibo yako waduhimila wanru wambernike mapesa kakwatine mapesa wabo telefoni au wabo kasketi au muwe maudu gejoparana kama udu dela pase pinda yabo hifadhi mkansije wakati mrugu komoroni yabo nguzungulio basi wa muminu abumrugu mnagari mzima ngufanya paturi shansa ngamrambu wao zilo harumayensi ngamjuwao yokamrani fulani watoto fulani wandu fulani kamjua wandu wotsi pia sebanoro wandu tsubiriliwa shabo tsiyo ababa hawa mbajove wa saiho ngamfikiro kaya wandu ajua banafasi ngwajuba kumonsiani yo
maudu ngabo joparswabo katsina mapesa karujesha kawala wapinda yabo sikafanya muhimu ni jenibe message hiyo shele maudu zejiri shari sartro shahidi yakabala yako ekango fanye mnanse ola mangonzo hemkazi aneze mpidizo ngabo ikundisha wanru walo yabo wauziswanru mapesa wetabisha wanru mahususu wazingara mru yabo juzi ya balagari waombea wanike mapesa mbromba katsina wambo portable wambo ne kasketi ya ngon washidi hapa tsale gari hata wahendeza yabo rijotsa haka hifadhi mretsole mevu leo mwenye nyanyi ya jamo bianuka haba la gari ende haundu mru hamdhulumu hata mbwe telefoni ba wakanza wa muwe yabo kijako lazima be kartu jua ilazima kemfanyiza taratibu kwa ndo mahala mdema tunde haumfanyiza taratibu mkazi mgalabu mzingarondu wao haukabo deja wa havuku ye maudu ye juenda abuka kavuku ujuenda abo maudu ya begondo yabo yenende ya mremro hitso narekera dhodoka na baraka ifadhiya hatuban yode maneka ukabatsi mruelewa zisizo zire kwao rugo za kimashuhuli rugo za jao shaka mnoze mwangale zila plus za hoa ruani kiwa wa balance ya hatu kabatsa tambarungu mriyewe na wakange ndao maji de hale huyo mafura problemu mwenje problemu ebanu shizia wendri yende mna taarifa mtiti harume mada mwando na kanzani vire yende mana batina ufanya hata wakati mwinji 35 ba wenge yende hadisi na kanzani wende soka hifadhi hatu na mdrema hatso harumu mkabala wa yako harume nzia yo kamnukonzo vire ende mkazi banga wandu yabo wo ngatabisho wandu uzisaruriali bali wakamru yabo ndio mzingarabo hata omboe telefoni de kasketi bahati watsukaomwa hafu na mjue mtapala hata mjue msahonru wao bao wandu waisho mrani yeho wambao ka wandu wao ka yabo daima yabo kwa jatabisha wo baisha ngo una wandu go watabisha henu siku mbirleze mbidi hizo muone namna yoshina mfanye wandu wao mazingare rihifadho wadunga rihifadho jikobireho masihu atijajabiri enda pasambra muwafu salam upande huu watukufu riwono wandu wenji balata fudibahau haheyabo akaonesa upande wa hebaji sisi wasanga rujuzi sao yoka ebanu je vanuri kaufikiru kanga bo tablo la ukali hansi waja warugo joka warugo do haruma mahafulani warugo jo finjao mahafulani warugo jo finjao shanga mwanao maji ikawa aninsuwa ne problem yokana mwanadamu ya jele zukaya gasaruma tabu ya maji riwono kaya etere ila kufanywa stadi la balozini emajiare ngwabala yeli marufika ufanyiwe emajiare ngwabala shariba ki haruma system yokaya haringa wandu wa serikali walona makamiyo wendo werenga maji wetina ruzisima ni orema pesa ibanu unumwe ndo dawu yokaya mahala na madahula rulone maji na mrabeza kweli ibanu ze pact kweli zamba zifanywa bandu ranzimino fisa sonduzu zinkweli mzilwa maana ngabo wandu warambio kaya zembidi za haha ya wenda tsaweni isa wakafanya pareila wawahi wakazawa kireye namna watowe majihula wala wa madhamana do wazia watitowe maji hayo na waru kwa juwao kahaini mrudhamana wa serikali ngabo do kamyo la maji leli mtinio hai ebana angarjuko enshije namna inu ebande namna inu hatandi yotoka emahayabi rarwaka unda maji werumia wakaze pompi rikauri juu hariparsaze pompi hizo yabarika fikiru karanzitsa ndra ya wenda moroni wenda vuvuni wakamaji yabarika fikiru kan 2026 yababanga jutsa baloma lani pia shari wono nyumeri banu atabaremwa bora nsujini yoka maji ajaya wanrobula tio bahizirura zumu anirsodwesha mwa kisambla namna inu eya muudhulumi fueda mno madhamana mriani kwa dhamana ukaya wende dhamana wahemaji waja wono kanga bo blockage kabatsi namna ukararke na maji zia wakomori wa huo no ka dimisione hutawa wono kawe mru wa kweli shaka ubaki abo ngorongo mali haramu yokana mwezi ngoli batura samila ukatsamili au singsamili hiyo haramu ekawrenge mali yongo londo no wana hao hiyo haramu akawengo joka ukansi abo ngorongo mapesa ya bure yoka ujorenga mapesa hizo fanyao wakomori ujorenga mapesa hazi ufanyao yokanga yabo ngojere waronde maji wararumie shamrugo konsia wadorenga mshahara na mnaila na hata wala na mabido wakolele wahuzi wa dosa
50 na 300 francs o mijini wanungo ba ka kwatsuwa ona ebu madhoma na mkatsia boje ebu mndugu jobo tasia tenkabwa yarenge taxede hazini de arende yemndugo do hazini afanye kabanu ziro lo armazero ngozinu ze idara zinu bonrashemezao kabatsi mafura wanrashemezao kabatsi maji wanrashemezao kabatsi jao iladhimu ndo hea mwehamba maana yo kabano maana watso maji bangasina vanna muda fulani karjone maji mfano karjutulizana vanno maana rutsona mafura bangasina problemu ya machine fulani vanna muda fulani imafranga joka ani umwemreleze wakanyinyi ngamlibo wa sababu dasi shekale unganyi yabo ngamrengawe mapesa yayo yo kamrahansi wa yabo henda mwezeni mruhazi lodro karbirungu libwa umshahara wa hezume ngomina umjuma wa msini mwabo na balala mara yakwa tsuone mafura mrenda kansi yabo ngema mwengulibwa wala zu 20 wala zu 15 wala jao na balala kwa tsuona maji yabo kamtsono kwa mali haramu mdomo hale ngina zefami iladhimu lobo mrenda abo yalibo mapesa manda yayo yaona ukamara yakwa tsuona hata dozala maji bali ngamwishiao karuko tsonda mweze jamaa asababu maji iladhimu mziye mreju songono ba mimtsibanu ndore ngamaliza haramu haurambiwa emanendri ya maji ya tsiyo pourquoi ritona maji pourquoi ezazienri akakabati mwanadamu wele okaya maji kartu ya parisa ja zinu business yokaya wanroka udoda wehula wenjo mijini wehuza bido ralimengo mine ija iheya ikama bisibala 300 francs ija ridiheya tseni ka 400 francs yonde mberwa hatu yonde maji yonde haki ya hatu yende wanrado dewe hula weje uza mabido ralibengo minane yaboba he wala ngodo hulu na wala range mapesa wankese warumia yakamchora kuudhulumifu yoka mimi kama mruhazi mamu ngamjonrenge kamio balani hulize mrumaji ndrenge mapesa wala yarenge majalende ahuze ya hunre na wala dhimumri tinema ajiri hule haumrejeze akarmazatiyo yutujyo shindata majoda honisha ndabala yedaranga baba jiafu wawe ya elau yafanya manongo shabo ndenemna yurata kamransi sumanzani singa sindanyisha karnujo kandanyi harumaze ngo izo lazima rimwambieni liribadili pasiko kama manadamu ujo parelewa yoka wanadamu wake abwadwa ngo tabiho majibal hata wala wakobala wanjo mirani wehuza kwa tushuru bala hwenda yoka business irengo na ruhu wahuluma kamyo Dubai wajangwa tawe maji wanda wetinaru zisimani werenge mapesa ayo na bwana ndo watu ndo persukala ndwaza serikali yaboje ndwaza serikali kutsukinaya izorengao chango ruditsen wa hule kamiyo tsena ujordura be mapesa tsena yene maraka ngasaru musikitifu yakawanu walo vanhu ruona wosinu rambao kaya zidaranga zendo swabunai walo wandu wambweza ngozinga zendo sona imadhamana wajhonso kabana mahamili miraru wajukoja warumensi watsurambia izo wajufanya watsuri tulizaze roho shawasa ziduku riaminio kashaduku wasiha walindao baudo ezendi nzuani wajombe nde hatu ngarifanyizo ranzao watu ngamwaminu kaka batsi akaheni nsi wandu wajukonde swani waruka na pla woka pla ya wandu wajawanesa wandu kabanunga msiwono kangarira mauza ngozinu shasinga sina pla fulani garobo mungu rehija rifanye jao akangaro nao kazi ngozenda waka watu dhamana mfano sha wala wajuka hujamaudu kwa tsuro ne sadalili ya ukaritulizane rike makini shakinyume yabo wasiziduku wadaza garodo harmaze tabuzinu garo nao tabuzinu lilio yebo ndenemde nota dodo kan baraka yebo ndenemde nota ndi yokarida azir kensene mnayiru tsona joto nemne nota ba majika bati mwisha wabasa yinu mafura wanuko ponsamia mabaya kabati meishizi ya wenri wakabando jombo kana chabana ntiatu karsina mbahiru iyo wanadamu wahikreiye hunu wakwadweli manrovi hunu wakwadweli bamhogo hunu wakwadweli kabati mfuri yapa hunu shahunu wakati wekreiye na mwekreiye nsinaha mino kainsi hatu go maskini na wensi hatu ngasina embezi zitamba laoimo ensi hatu kazembe kaziti ngasina mhogo wajoli mwabo ngasina mafuri yapa ngasina jau iyo mfikirika ndo tajiri wa hatu
wajokale unga rifanywa ishanjirika na mapesa ribweze hazi izo katsufanya sharika nsari marungu izo kana leo ejo fanya jangu jorondara rangwa fungwa ejo fenja wujona izo tinugu ikao mwanadamu kuzelewa hata mpaka daba hanga aminio kana kapati barnamaji yawe emergency dai kai kola dhimu isonra mkubalini lo banu nabauka na rikubalile kaulula emergency lin deja lo hadisa bonze leo bola twandisa bonze enaro nesesha hatu leo watula wanubo nze wabala mbarongo wajabantsiju waitia walekezao wambao na rifenjao warenga waruhazini wa basa wa fulani wa lekeza mwenje walekeza maji mfano leo na torumie shahatu urulone mafuria pa urulone ziwalo za hatu reaminio kanga bufuria pa leo yabonge juka leo kabati yembe shabo le furia pangilo mafenesi ngayo leo kabati mafenesi shabo gasina jao mtine wanru shiuno kakabati mrujo dalime kabati mrujo dalime yajado mba hahunru ralizi wizitanu na wahaji koladi mwendalime yake na furiapa yake na rovi yake na mafenesi yake tajiri arumama akaizurwa jozito mwishunga shae ekahalimi aminukazi tulwa makontineri zero abaka sutulwa makontineri zaro na mtohula wanyi serikali na mtoanru anunzi aneo de walime mkena plasi makususu eziruzo mje mstoke abo muhuze mje mwone kakarajo kana bahiyo hanu heni zensinga bonsikoko kwa tumili kisi shila rwalao hunu shangwarenga ubonze simlikani mfano maze video zabira ukahunu mashinu walo hunu kwa ruzo mafuri hapa yandretsa ke mafuri hapa ya mrugo hula tavero zima gamwena hata ngamarwa paso fenesi banu mranda mrato akarantero izo pia ondo tajirulonu o sharjer kensine lejimbo gasina gashi ebolo rala tsuheya shawara soju hatso fanya mikataba wende hula nansie tabia katamenda hunu mjuoko ensi ya komori warungo wajeni walo haruma ensi wana komori kwa juja yabo watukaba tartibu kana na unumaha na tsosahilisha wala wajeni wajobanu unumaha na tsofanya barnama jaheze mali zinjia onru wanwazibalo jabanu rifanye chao shamsa jajaba ribaki warungo ba ukarungo muhazini za kweli warungo muhazini shaka mwaminu kaye mbahazi mrodo yabo de bahazi kao mrede bala rengestra iremo mhori cheza dunga nangezifanywa kwa hivi okale ori jomba kaya warode mwamwe shaka waruko fanywa hazi kangwa virilewe majibu ya rohao warode mwamwe kangwa naka umenjengo mala ni pia lewo waruko hazini wa hemaji sha waruko noka ngabo maji shahata ridwenza rinje komortele ko muzibata problemu kredi hata ujote bala iridilawa kabati hata baba hanu kwa zima walobora warwashukuri yao na bongo joshia mrumra jina hai ebanu tsine mana kaya isudizo namba o rirema wanru shabagu mimi tsino ujoka haruma namna ya urema watino kanga mwono kanga bo vizwe wanu tsawanu walona programu tsayinu tsino ujua ndena himen sodore majau ne la huwa hata mwisori njaruma malahu zibanu amande zilio banu bure na serikali shunda majara mangabi na mtuangalia leo wanungo ambao kasambi harengwa fungwa sheka mlanza mwangalia wanuba wadua fungu Mustafa Sadishek Dar es Salaam alafu kwa shosha leo kabala wala mzumrumze ya simbusha ensi endege Dar es Salaam bala shawardisa na serikali nne zirlizi bulo hapo mimi ngamna baki mina wandu irudama ngamna kontrezi hasibabu nduke usondau umwe ngamivanu ka wende sokasibanu gena mawaziri rekango ndonai rekango ndo roshanga sibanu ngaruambia kwa boazi badili bora itsidere mainu omwenga ronokanga botsoi ulobanu rimdungu banu ehunu walo control na woi ngwa barama chidai ndo gar aminio kabanu abainu iruturna tinelio nzuani maudula chukorenga na mnambie yokamoro barnamaji yamba mru mzima au parti nzima ilo kontrole zinu ya rebela barnamaji banu shawasi zidu kutsimabiani yokamaudu en 2029 onda 2030 ekezi nilawa basinga momino garjuka zero hanabaha wongo chomba inde hatu bahe mali wa okakartua ne dalile honruwa leo wahimawo wosisiwani wetu wazalize nguo okay harmonu watu wazalize nguo garuona banu ondo anya sanzuani ondo watu wazalize nguo banu na muone bamvi hao tipia bamvi hao ondo alo banu wamtuwa nguo wamvazo silipo
wamrendo mrutihiru dao wamrendo katili bangi hao ruwajua mweze pashizao yeo ruwa wamtsua wese nguo wabala barnamaji hindrini wauchukori fanya hindrini maudu kama neno kotsido jawiri huo yokamraja tsuomduze nguo ya rende mrutihiru nabo ngolindwa maudu kevamana harumweze ngozinu ngamlindwa maudu mrege vamana inu nonga mwishawizo wakomori wambao kwa tina maji kwa tina mwenje kwa tina jao kwa tina jao yewe umtsua wese nguo uri hatisa barnamaji hindri maudu ekaye mohanyu mzuani kamzuani womkomori shasu jodo katire fanya na system waki batani maudu ngabo mzuani arengaye si ya maudu hajonga si jambo mtsuwa silipo we mfaza silipo no fenjao ngamjomba balanga nzoro kutuwe ngamjomba balama anafanya sila we mzuani nonga mbonao kabamvi ya hanyu nyusi fanya bana wa madhamana waloha mwezi inu kabatimra para barongo wenge banu homru utabisha mru homru tsuwa mruze nguo homru ambaye jawe yabanga nzokenga wana barama jibaho shakena karna ujua ensi hatu ribuli yer karmotsova dabu rizo karmotsova dabu no tsulana zenguo izo ranza umendeleo katsutsa babanu banu ngabano profite obanu yaukaya bana basano mjojo jani bwe pajibanu nitie batila koka kabatsundo no simu hangu nikebano ndamba kufuru nikebano ndoda wanu nikebano iyo kenauri balandrongo iyo ani yode namna wakaya wadala timizi edebayunu kabina manzanu wangu ya parona bahadisi kati paro kabanu durate repositire mwabanu hata manzanu wangu na bahadisi anabiokaya tikalarinyo tiwono mzaze ya wana mbri akaudweni yenga alafu timambe mzaze ola kama mzaze akajira na hangu tababanu efaze ola ngudweni rema etsodweni kreye problemu weni sadwena na jauna kadha be mzaze ola mbaka kushia amambo hadisi waka wazaze waili haruma etsinu mzaze mzima haka uyenge mzima hamsinadi kada kanzabe matsuwa mwoni basi le 30 lija ola mzaze ola hende ha prepare mna karto hamtia mazi habalia hamfungu haere mzaze ola were mzaze ola de habuwa hangalia ola ngulido response yokabo yarenge mna karto ola tie mazi haere mzaze yabungulido wajaba kebangano mzaze ola daza hata omaha uhisa waja 30 jirwa jina ola mzaze siya wenda hulu mna flori mwema hamlekeza wahali swafi habalia bala hede hata mania mzaze ole ya mwere ya lekadola la hele kartola mazi olajishangalia ibanu mahajana nsohere ya meru fulani unu mahango neroja wamba hokabano hene mwanadamu yeunika mru isho alonisho kujakana mbahiru katide mazi ala yode mana wantamania mimi isho lonisho dashiru yode mana nukale fulori linu yabangara aminoka kabana mrudungo joba mrumbahiru watino kange niyo ani leo kam jemjemono mrubanu ngurengo mremtswaze nguono mdeya kana ujuwabe mrushewo akakatsinisho shala dhimani kemrushila milikio yomde mara kana rudotulizana riwele waka mruna jitsi he mruna mbe kujitsiwa banafanya makri hata shamnyezi Mungu uondo uliwono enjure heni mrumzima banu hasonsi pia Mwenyezi Mungu jori parisa ya rizingare yongaraminio aka sisi sina rohombi yonde mana rwasulo banu yokanswamini mru amwese na kunga sandonai ulindo maudare ngeturu uambo amini parti politiki ya hai ilo haromweshe siwa shahai ya jai yani ezili wano tsuwanuze nguo shaka suele okaya geladhimwe ya jibenu ya uneso kweli ya uneso watoni ya wahe ya unesezi tsohenda ya unese minga me amaparti fulani sisi ngarjo fanya jao gam amini magoma na fulani yode namna roko ungozanti cheka banu yani yesula haya hatu dola huwa no pasheo no dea abunsuwa minu kanabo yode mana mimi akili yangu namba okaya oliho wabaki maamira roma mili nezinu roha gam amini okaya nsuli nda mendeleo harumaensi akaeda lili yanfane ziungo de mayungu yabonga mwamini ukaya owanduwanu wasaziduku walinda warenge turna ntimaudu watuja barwaro no sabarna maji na hansi yohenda barna maji shawasa ziduku malahu no piblie mafits yabowo maudu kartuli na rogo katudo kawe jawa lore la huwa na wajadu ambaye nde yatu na memje mwone wangazija
ijela wende mali na mjemwana tsena maudu ejo jiria nsu aminu ka dalili yangu ande mayungu rijo ona ukale mgasina madhamana shawa sisi duku wa urama gasibanu rijidea rijela pizza baadhi ya hao nsutanganya pia baadhi ya hao watu waruze nguo wadea waru wangazijanyi jao mwono le bangano lo banono wakati waridea ba wangazijango na esi maudu kejonda nsuwani karilidao maudu akabanu mimi kama minuka baadhi ya wakomori haruma wakomori wajwanza wakegeri civili izo nyinga msionao kabo baadhi ya wakomori izo wajohanza ritina nezo nonde ranga mizeyenti zero hozifu cha watania tiudea watania tutotea baya tutia ufitina wanruo nesa enamna ladhimu wanru wafanye wanruo nesa enamna nsi aladhimu yende cha watania tukaza rodola huwa noto wasilipo shanga mwanao ribake wana majika basi badelo kari rikewa nisimizize rirekio ronesema gomana yokatidene mnainu riwone sezibirao wa ulo yabo kaka tsushuno rikema yaziye yatawo ya parimra jina jarangeza gomana shamnu kunojo ndo arenga gomana mbaka mine director wa mwamwe na bakartsunda maji ngore ngoma pesa bure wendeza ho renge haramu hiyo yokabore tizambe izo ndizo dungo hambadazi ko onrolo kontrobano wenji onrwa wanjana muharuba to desan duradere posen wakat ijidi waza chela timwe rongozeze idara okansuwe na idara nzima agwe matso hata juzi bandri karma sibata ban credit baya komertalo komu jab hata mreta zuzili ketufanya tamempa ngeno zayo maji mashaka kamwelata rukochoda beze jamaa izo yonde hazi ya opposition yakola dimaba hariwone ya opposition ya razida riwone barnamaji hemzuwani wa maudu riwone barnamaji hemumwali wa maudu izo ndizo rajohanza shatsulo kanalele wepo emru opposado jamanu ya jade ya lapize emano kaudea yaransha nuko hindri na maudu ngoli ndo brangezi yeyo kama udu mjemrenge yabaka fikoro kartsujo kenem nainu hawizo mtumainio ndo kama udu licha kama gersivili ridwaba balamde ya woi mlapiza woi mumtoa wize nguo rewana jatu wanyuze nguo mrado rengambeli ya jewa sa etungu ya pulasha hitswa alafu gersivili andi seya kamransi benu dunia banani mrumiezi mgwe mhatsina mo yamnika mvu yamnika leji yabo yardi yamnika nankili yo furso ku manadamu wa ihunda nyezi mgwe unikayo ili uhensi tare ili utange mtango ujufai aira maudu shoti ni kiwankili na mvu na swiha ujauzi ani uzitanga haruma mala mafu au uzitanga haruma tarehimbi shamri ni kiwankili na mvu nguraza mfia riaminio kwa katirulonu wabanu babani hatunga wahafa walumo la pitani riaminio kwa katirulonu wum gabaru walu haruma krizi yabo izuzoti pia reurahonde bahati hiyo rulona mo rilo banu joshida naritsange wema naritsange wema naruonesema kwa maana hawema narionese naritsange mtsango mwema harumai daula harumwana ansi sheshi komorisha hatu yonga mjonyo pia kamru katswanza mru bengwa humbela mlima dhahabu yetso abatsinda unu nekangwanzo katswanza bengwa nekangwanzo mru bengwa humbela maji yahamba umtukufu mjabalifu yonde shikomurisha hatu reaminio kata pakada baha kartushinda rapangayo yensi ya hatu yonde rohombi riloniyo warwakati umijini wahaladara emriedu ane mwanyanya havemba shatila yafanya tartiba teria mkaze bahanu emruya hamenye mwanyanya gamwena hata zinja mweze sirikali ukanga maminuka mungoni mweze blokaji za atsonga zensiatu ya tsuhenda ranzi juzi hata baha sirugo zinji sisi akabanu mwishi hata sayila aya sayila masurati al-Baqara mukana wa idha laqul ladhina amanu qalu amanna wa idha khalu ila shayatinihi qalu inna makum inma nahnu mustazi'un. Ça veut dire babo wanfu wakondosoni mtume wakati jamba qalu amanna riamini wa idha khalu ila shayatinihi kawende wangaria wala ndu watu amini
wabendrini qalu inna makum inma nahnu mustazihun kasina nyisha wala ngaro wafanya ubetizi yani unafiki mkoja ko jabasa unwadi saranzi zama unwadi saranzi hale ze serikali zatu zila pia mwishi yao mrajange manunge kontro nguhe betsala majana waziri fulani ukola hajao ukana sutu fulani hatomdumu wakahuna ngamujuo paske hindri wala wao do atsongoba liya de wamba wanu wa waremao yensitsa ila kabona karna paro henda wala wao eni mnuku fa tartibu edambe jao baole jamba ili wala tolo abakatsu manza yode namna reinsurance ila ranzo wakati huo yinu zijire mbayatu sa Ibrahima boyalabo nze yakahuja yalabo nze darta shawema ilia hataze manufazo jarfa yeroporo ila basi mipango yafanya hiri warodo wakati wapanga yokahatajoja wenzi wa msingise wa mto nsi aba mipango yinu na wanadamu walo harumaze tartibu hizo wabirowe tuwaza sekreza hedaula wamba jao noruma wala wote wanadamu wahisio cho wanadamu wahiso faida nafsia zaki hao chakwa twamini yokabana heni makri kabana ani harumaze rongo nzio ezenoko wanadamu wabanda yao yazifanya uwani ya banda yao moni ujona mrunge banu ajangu rongo ngwambe nsinge tabi hao mrahisu kabala nguwani wenzi na balazila rabu yode mana boka zinu tizabaha yo hata wakati wa mtume gabo wanru wakwehedosoni mtume wambakari amini kasida sinawe ikawa de wangari ya wala waremao mtume wambaka wala ngari wafanyao petizi chaba nsinga sida sinanyi zinti nuko zabaha inu namna rilio inu namna roho walumi jini na abo kamjuma bani hadisi nzima riramu haruma ikaru ko haruma ze tartibu za unafiki huu kani mwambio lukaheni mrunare matso yangalie wanama watukufu haina rogo za bandaya zona hasara ekaya hudungana na mwanyanyu ambawe de manzanu wao de mwanyanyu wao de mruambana wenaye basi hini sawa lauza yoka urede mwanyanyu hola daba leonga mathalan mfano Daudu de manzanu wangu meumpara mima mwesheto changu nga mumredo daba ye kama thala nirikupe nga nimenyo hunda honi samba jao heni mwanzanongu na mwona balaye Daudu ye jao mfano basanu mwambie Rukaya ila roli mimi loniyo ni dhalilishola mwanama wala ni na mbabala nga msijini nyezi mkweto do mtukuza basi mimi japaru hasuli bahanu heni bana lozen roye nyezi mkweto ni menyea haka bala mimi samaga mbandayo na izabanda yesu mnyezi mgudo ziwono yabo kuparo shida wende yonde mana mwanao kai hato wanuko gwanu wana zoroho mbio mala honi homijini wanuko fanya mitete wangamizo wana wangamizema la wateze problemu nyiwa nende mna wakoka ya woto kanru wankudi woto kanru parona ibu kwa japaro fanya rongo watukuha hakendi zila rongo wajansu kabalangu wabanda yao na mnyezi mgungu waono izu wafanyao Mnyezi mgungu waono izu wafanyao izu ambao imipango ifanyao telefoni ya ipara yokanlinde batsami aendetse mbenu fulani uje yode joka sababisha rifanye fulani hatari mwangamize wala zila ngombo kubandayo sekre wala ngombo gemfaume geshefu chaumu soenri oanahe kwa japaro henda lenda ula ilo choro porada ibu aya habari sinje zada ola mru wabongu kontre mwanyanya na balangu mfunyilo manyo yabo jesava no rohoni bumenyo kumrado mtsendu basetso dona uleheya yefenja wa balona na bala mitsimbenze na baleheya bahere je bahina rudota wa na tartibu banda wao baba no arumwe dunia yinu nganzao tujuru rakara ma conseil geladimo tujuru do hundra wandu orenesa kama dunia yinu lazima kama senamna zotongeza manadamu yaeshi Mbuya joka wanu mnyeshi fulani katsu udungu mitika himru miuka jau afize tartibu hizo zibali hatari zitarume daula karazore zirumie bala bujona mru ajenge banu nsufumba mru chamtohamba yabore aminio kaya yodo mwedorulo nuwo nsufumba mru nsusible mru nyezi mgudo ni wono shawodo mwedorulo nuwo ramwanza nuwo madunga na jau rambana ngamona tembana yinu wala wambako kontro hatu ngamonao wala nguho bala bawa we karano haminitsen wala chao sisirlo hunu kabatsonzomi hokenri yabo ngione soka
zila nambao shezi lodi ngoni zinro china kabatsi atanyinga monawe shikomurisha twaba kama eni mungu tsomba kabatsi wabi ni mndu yende mana mbane jizu katika na mzee wangu banu anabukaya mhabio hadisi yetsinu imanyanya mndu nzima imanyanya mndu de banki ya haho ne roho ya haho wende manyanya mndu wa kweli manga mndu mbachina badabo mndu finyilwe manyo shemanyanya mndu manga banu de banki ya haho ne roho ya haho eke banki yaho ketsina hiru yawe koko zandawe eke roho yaho erengwa wende waperte karjo hendelea mmono wandu watukufuanga wafarulo na mwezi banu mmono wandu watukufuanga wafarulo na mfumo banu warukajandela za yasa majali kongare mwao warukendelea kabata mtumnulo na janao wafu yole mane kao swana damu rujuko rejei Mwenyezi Mungu leo maudu doshao karjo rejei Mwenyezi Mungu wenge madhamana mlone tia hatu kamdoshelea banyinyi nyiwaru majushila dini mjuwawe mariji ya mwanadamu mwataonokoza maswali mwaeshelea mwatawa amferi wa kamanada Mungu njugudungo masulaha ya unjule mali ya renge mali ya keja umuimu ya keja enye kamtawa banswele wanada Mungu wa shemeza umaji ngamkotunyo mwede hazini mwede mishahara habo mria tawa mrati jaka wadore mishahara yenda yenshide ne familia hai no wana na abakartunda maji mraka yabo adore mishahara no la magari na bakartsina mwenje mraka yabo hadore mahula no remahula na abonga mwono ukanga bo problemu zinji simwenje sijao ebanuje na abonga maminuka ya hore jamwe swala he maji nsuelewa imana rtsona maji nsuelewa yoka eterele ko fanyiwa e majare ngwabala ela pitale le marufu ko fanyiwa e majare ngwabala gasina karatsina problemu ndri yoka hata wala na mabido wadujoma omijini wano hularal mengo minane kwa tsoneha shababa hayo ndo kanari wandu wa serikali gona makamio ya hao wondo wahula we maji mamwe weje wetina ndo mzisi manara lizuku bena zumfukare yabo yotobienri kamshelea bale kamio walihula loka lujo hutamroni e mapeso ndo unjula par jour werenga wandu wedo hula wetina rumaji werenga mapesa rawera we vama na ule abo enye Nyezi mwana tujala usiku batife dhoma na banu wanrodo mbele ndo mazamoni omroadi sabala ramagaru somwe asini le kaburi la disova mabine enye karikaradi baunro alemewa mnansi hamaduo karno kubeluka karti gasi maskini gasi na furiapa gasi na yembe gasi na marunda gasi na pia gasi nizwa wezi walo shanga maminukaya emananruenji wabunguza holima doka kwa tsujongo limawe zeneda hubi shanga mwaminukae kariji concentre madhomana hatu ze mali mwabomeki na mpatse jao mtoa mali ya kweli muhimila le dima hilo mwende da hubi mwende bushini yabo au Dar es Salaam mrenga mashini ngabi yabo njamni konyile dima waraze warema mrema wa kweli walimi wakansi hata nyuba waziwa wakayabo njamrengendro vi mrengele frapa hilo mrenge jao mfanya kontineri mepa kumena tsanu mzito dabonze mwachijone hali rajoka eni mrajo lima rijoka na mapesa rijoshide mapesa pia ya jekire rogozi njabo rendele mendele omenji shaka ani mrugu suka kabatsi haja garele waka ze pacte za fanywa 1972 izode zerumisha ho yabo eke mfaransa ba amtumbuliani mrengensi shaka mtsina droit mrumie che pas de chance shakomori paka oruturu hangu kamtsina droit mrumie ye bahari paka oruturu hangu ngama minuka ye pacte ngyo yabo au mjemrabeze kweli bamtswele wakaleonga wakotabu ya maji au wakotabu ya connection au wakotabu ya mafura ana mwezi darazila kartura madhamana wahea wajawarambie maana kama ne maana watso jao banu ngaritinga sina dahazi tekniki banu si hale banu ngamjonde connection banu maana mtsona maji wakasina mashini fulani ngarafanyo jao muda fulani ngamjonde maji ani yamrugono kanga mstehoma maraia ngamrisikini yanga mrechele yao sheka mdaza bengwanga nyina hazi mzifanyao vanda muharjar kelama jishanga mtarawe emaraia akemaraia kwa fao watabiao ngonzo dia swali katsunda maji haule mumlona hazijizo warufa ya taratibu haini mji au hena bavu wakezi simazimu kuzwabo msaidia nrumaji wanrado rumia na sirem lindani izo ndizo taratibu izo nisuka kweli ngamsikini yao emaraia
haka mruru mwonsi dengwa puhulilwarma ensila ngedwa manahalo izozo tipia Mwenyezi Mungu joheni Mungu josema hedwa manaya hahe sha ekangarudunga wena mnayenu bismillahirrahmanirrahim ngabo ko jeleza nai shamanu wewe gawe banu gonuzindu zonrambao iladimu ke control wanruao sina ujua kamimi rikada ula hakibanu rambi swara bozinji mzee watu Mustafa Said Shekinge daho enda hanswa Dar es Salaam hapa rujula shawiri kamjala mfunga yabo yalo yabo mwabwe sambi hafungwa eola haka welenda katsi Dar es Salaam akasujwa ngono dahubi baada hapo serikali ngabi na banu ngabaza sasa zila wanao chele bansi hale banu gabasa wakansi wapanga arimwanzo wajaheza serikali ya saya simlabian nsujwa kangwa juhizi nziani bana shate mawaziri waunga wajuao wamba mwanzo heza serikali ba hariye serikali ya Sharafike sina rongo watambaliana alafaba mwanzo wafanye taratibu si hale banu waheze guvernema ijoka njema wanrua dunga nehinye izo ndizo ambao minsi na hamini akati kabanu wakazuki wangu mzee wangu uparo Hassan Hussein wakati na kadaula haki hadunga akande na mjobangu tosha wanipara wanabo kaenda warongowe wambe ukabanu na mfumo ujao ndefulane fumsabu ijao elo tayari nende marinyani banga wamvyo ya bure karudora towazali tijuhati jatka miwani nsiduti jabanu tirenge ukabali watu siasa ujiba faswaha si hansu kabala kweli kazali ngari mto wao amba karudora fe pia bambada hamzi shazali nguro tijabana masihu kazamiwani nzidu tifanye video hiyo baura timize video nswararu timpara wala anambani fanye ya video anambale bukuli jaya hata wewe kuna hura plus wewe wakatoa ya video albo ti wahiti jibiwa ti paratosha eni sana mpara bangara do mangara chungwendela sabio za msafara silindia hata yerudanda bebona jara parsokaya valata ani hate magari ya jukobe haru ho aeroporo kwa tujwa rongo ko jwabea mfio jukenda rarenge magari pashie zila hadisi ya rabo siziro ngoni zitawa tonokaya vanu tartibilo vanu garanzao ritendera ziho warizaya garanzao ritiparo na njema zohandu zatu upandwa hangu mimi saba sijusomono omwenga sibanga rjoba garishangiroi karjodo mabia kafanya karjodo beba waziri kwa tufanya omwenga sina tsoi rimfaliko kawaide dolo manu gari ambao yafanya sha yamonoda amna dunga ndo programu edai kamna dunga programu edai dunga kio nikebanu ndo fanya kio sazila ajimbe swali alhamdulillah hajabe sehawa hale jazambabi ya vitesi alhamdulillah swala da mama shughuli shaka jamlili anro akawenda mama shughuli ngahongo ngwaswime handru hanambio kamru mezi fubazili sha banga wakati kozukilate zifubazili alhamdulillah mwimu haswime geyavo ujoreje yarage folia jeza shahaswime henda mwemela chaliko henda mwemajilisa atada hodi ezabira pia lebelabeho pia geyavo harenge sini akaza lemwega tungoba wani fundi mbaye akaza sinia wala beha akaza alhamdulillah shango Mungu hardareje umuhimu shahashini hende umuhimu yona kanarabo kam kano jua ya mega mnadunge wanu richona hindi nabo waka ya ndogo zakaza kanse ukweli shabanzi ya nroja tiraho nyanyao wahomba rabo mwono le kiola kabanu shaholiho banvi ya wanu wasabajitolea walatsa wakati mwinji hembana wanu wafundi mbaye swabahu na woti pia banvi ya hao faridina wao kwa nuju areje idingoni wajuru kangwa rumia unrume wao yako kwendele yao yende mara kamimbi mitsitile tijifikiri akabula tiwono ukawanduanu kamonoka zindago kaujabanu majimbo ya zaza kautilwa kapati mzino ratsuzina rizini harmaze fayeza kahunu ridotula atati parorongo amabujilo populasi tilwa mlele wandu jau hani atatidwe serwe makaulu niambe harmale bunjilie akazila pia tirenge fikira yazuki wangu Hassan Hussein na tosha ya ukabanu bana muda fulani ya mfumtsanu hata hili la kaya radwenda mwimba bujulio sinolo katsina wahini pweze ngile izoso ntipia humsafara bojao erudanda
imanya si mzikwa mjobatu tosha kajedanzi haletro ka samihilwa ya kansipari Yesu kiwango asabisaini mparu mwana modo hatawa yavumwe mbambe se ngejure jejaji mbeswali ajonda mbabe maswali ndefa yeza hardare je yabango mtwanda mje mtama pieshi yo kamimi ni nsike na fure sonokaya kairi ribakar mawanu rudwambe okana mfanye sidena mnayunu sijau omwe ani nsiharu muhatwari sailauka sidungu mndu ulobanu rabagari mdungao imuwai daula ruduma boka sidena mnayunu shokana njadunga mndu nsujo lider wangu dobi nsujo ngarjwa sulindibi alafuri baki olabire dingoni ndarume shughuli yareje olabire dingoni atsemde sahareje wangu mimi nlone bwabwa ni nisubutone rongowa keka subutona wonesa so da komori amuramba kami motwa kura kama zinji zilindao ndena zifanye awala dibari Mungu zibabe vitesi na omba Mwenyezi Mungu owajao wajwanze nsima udikejao na mribele fikira kabula mwone namna rotabi hao nyima dhamana mlona za idara mwele ukaba wako mori wakati kwa mdunga oni yosinde namna nsikao henda kamda ujua mke hapo mdore kama mishahara namna hiyo na aboru waunauka kabati zedao mbrina juso mhono ya beti dami Sujan kebanu ni kwa dhamana ya mwenje na mintushudo utamwenje. Sujan kebanu ni kwa dhamana ya maji na mintushinda ujade maji aboye emalindrango banu inuma li haramu. Jashuma abo ya kayabo ya dimisione. Warono ke watania. Sheka mdazena mnayo. Ya munge jonda daraja. Kabati ndujo sikina mru katudaza. Mdorenge mishahara hiyo. Rikenensa hankavu. Rizikena mwenje. Rizikena ja ushanga monokaya. Mrelo hodi ngoli yonziro. Yende namna mino nao harumwa upande wa hemada hiyo na ushemeza harumwa polisi ya ukaya timabia le mada madobano kamina mwanamba mwitana mjini mwanashe wangu kawa nenda komori mukaminae juzi habalagari habali ya mroda wala yako weda yako hasisemru wangaliwe mru ilia nza kajafanya mepasa nkiminuita ajiriwani wanaume habo wa mzingara wamuwa kakutsina mapesa warinika karjo huwa ufe mwanya swa agombara nawe abata wambohe telefoni wambohe kasketi habalale karla hajo polisa jama biani mabaka mchuzi jua aloke wala hapara wala mrikaundi akamsisabala ambo wanruwa wajua ukango yabo yode hazi waloniyo yonge adho na msengolo mkabala huo msahi grupu ya upeu hiyo ikale uridaza maudu ngabo jobirabo uchijokana gari wajomba karnike mapesa ya undrenka katsine mapesa wa mru hitswa jeruda bakanga bolwana ngam juwa ka owaua ngo yabo atapakada ba kabatsi solution kabatsi namna ya hukuma nziro ba uwo kwa tina haja ngo tayari warenge mruze mali wauwe mru wa viole mru pasko ngo junja wangare mafura wangare na mikiro wabaki yabo bese hwenda njemwa samihi waro abo yotsi haki yotsi denumna koladhimu na mjiele jiva wanadamu wao umazingare watu fakomod garjona na wakati wa saya assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh salam